Međunarodna hidroavioregata Mont Adria održat će se od 5. do 7. maja i upravo tim povodom naš gost je direktor manifestacije Siniša Bubanja. Dobro jutro, hvala puno što ste sa nama. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledajocima televizije Crne Gore, pravoslavnim vjernicima. Želim da čestitam Vaskrs, da ga provedu u zdravlju, veselju, zadovoljstvu sa svojim porodicama. Dakle, jeste, kao što ste kazali, naše aktivnosti prve hidroavioregate u Crnoj Gori odvijat će se u periodu od 5. do 7. maja. Dakle, ja ću nešto pokušati u ovom dijelu. Dakle, ovo je prva nakon 80 godina, je li tako? Pa jeste. Prošlo se sve godina hidroavijacije u Crnoj Gori. Prvi hidroavion je bio na teritoriji Arsenala u Tiftu, gdje je sad Porto Montenegro, 1913. godine. Nakon toga prebačen je hidroaviobaza u Kumboru, znači i nastavili se dalje sa razvojem hidroavijacije. I nakon svih dešavanja istorijskih, preko sve je prolazila tada i Jugoslavija, jednostavno je došlo do prekida u avijaciji, odnosno u hidroavijaciji na teritoriji Crne Gore i mi želimo sad s ovom regatom da pokažemo jedan entuzijazam, da vratimo nešto što hidroavijacija zaista ima istoriju i tradiciju u Crnoj Gori. I kako ste osmislili sve? Dakle, evo, upoznajte nas malo sa samim događajem koji će trajati 2 dana. Pretpostavljam i nešto malo duže dok svi stignu, je li tako? Tako je. Dakle, čim kažem međunarodna avioregata, mi imamo učesnike iz više zemalja, među kojima su Poljska, Slovačka, znači zatim Rusija, Italija, Grčka i sve su to hidroavioklubovi gdje će, imajući sve u vidu ove epidemiološke mjere komplet što su zadesile nas, sve, znači mi smo izvršili, da kažem, jednu određenu redukaciju programa, pa smo, znači, prvi to organizujemo i bez prisustva publike, što je, moramo, znači, da poštujemo i uputstva Ministarstva unutrašnjih poslova i naredbe Ministarstva zdravlja. Znači, ova hidroavioregata ove godine će biti, naravno, planiramo i tradiciju da nastavimo hidroregate, ali ove godine će biti bez prisustva publike. Što će, nadam se, građani Crne Gore to razumjeti, a imati u vidu to da će, naravno, kad se bude vršili određeni preleti preko teritorije čitave Crne Gore moći i, znači, negdje da gledaju ispred svojih domova i na malim ekranima gdje, naravno, medijski sponzori i vi kao televizija i televizija Vijesti učestvujete u prenosu tog našeg dijela programa i naših aktivnosti. Da. I kako će to sve izgledati? Evo, možete li nam reći kako sve zvanično počinje i odakle? Dakle, mi 5. maja počinjemo iz Porta Montenegra, odnosno, kako sam malo čas kazao, bivšeg Arsenala. Znači, tamo ćemo otvoriti, imati u 12:20 ćemo okupiti naše goste. Dakle, u 13 časova počinjemo sa programom gdje, naravno, završavamo taj dan sa svim zvanicama i sa svim programom koji je predviđen za taj dan. On je prelet preko Boke Kotorske i zaliva ljepote Bokokotorskog. Nakon toga idemo 6. maja u Berane, a vršit ćemo prelet, znači, od 7. ujutru iz Tivta, odnosno 6. ujutru iz Tivta i krenut ćemo, znači, put Podgorice, Skadarskog jezera, dio prema Nikšiću, Danilovgradu, Žabljaku, Pivskom jezeru i doći u Berane. Znači, oko 15 časova, od 14 do 15 časova 6. maja bit ćemo u Beranama. Naravno, negdje na tom tradicionalnom aerodromu Beranama i negdje gdje je na tradiciji aerodrome Berane, noseći kroz vjekove i avijaciju i dijelom hidroavijaciju, uključujući i drugi niz letjelica, gdje želimo da na aerodromu Berane afirmišemo aerodrom Berane, da pokažemo da u budućnosti aerodrom Berane može da da potencijal sportsko-turistički, ne naravno komercijalni, ali sportsko-turistički jako važno. Možemo da ga afirmišemo na taj način i naravno da naš aeroklub u Beranama u što boljem kapacitetu i snažnije reaguje prema ministarstvu, prema javnoj upravi za sport, a također uz podršku svih nas i ova regata da doprinese
doprinese sve to da bude tradicionalno i da zaista na aerodrom Berane bude jedna atraktivna priča u narednom periodu, što ćemo se i truditi svi mi jer imamo obavezu prema aerodromu Berane. Dobro, i kada govorimo uopšte o hidroavijaciji... Ja ću samo reći za 7. nakon Berana, 7. ujutru regata nastavlja svoju putanju, idemo prema Plavskom jezeru, spuštamo se na Plavsko jezero, zatim idemo prema Ulcinju, aerodrom Štoj u Ulcinju, gdje ćemo tamo da sletimo, da uvažimo tradiciju toga aerodroma i naravno, kad govorim globalno, svemu ovome i Kapino polje i aerodrom Štoj u Ulcinju i aerodrom Berane, da negdje oni imaju svoju tradiciju koja je malo zaboravljena, želimo da je obnovimo i želimo da nastavimo naše aktivnosti širom Crne Gore kroz regatu i u narednom periodu i da dugo trajemo kroz sportsku turističku priču i potencijale Crne Gore. Koji je najatraktivniji dio regate po vama? Pa, najatraktivniji dio regate je u Beranama ćemo da posjetimo i ukažemo poštu jednoj našoj heroini vazduhoplovstva i praktično ženi Olgi Šoškić-Mijović koja je postavila temelje vazduhoplovstva i žena koja je školovala generacije vojnih pilota, civilnih pilota, tako da ćemo ove godine zaista dati težište posjeti groba Olge Šoškić-Mijović i ukazati joj poštovanje na ovaj način memorijalni koji želimo da pokažemo i da afirmišemo. Da. Je li ima žena i danas u hidroavijaciji? Da, svakako. Negdje u klubu Como u Italiji također imamo i žene pilote gdje zaista i taj klub u Italiji ima izuzetnu istoriju i tradiciju i negdje u Evropi participira, odnosno važi za jedan od boljih aeroklubova, odnosno hidroavioklubova u Evropi i u regionu. I kada govorimo o hidroavijaciji generalno, koliko je to važno i za naš turizam? Pa dakle, naravno, samim tim što dolaze hidroavijatičari i svi klubovi iz skoro čitavog svijeta, mi na turističku mapu stavljamo Crnu Goru kroz sami događaj, jer zaista do sada ovakva jedna manifestacija se nije dogodila u Crnoj Gori i mi želimo da pomognemo i turizmu naše države, da zajednički sa predstavnicima i Ministarstva kapitalnih investicija i Direktorata za turizam stavimo na mapu Crnu Goru i kroz ovaj događaj sportsko-turistički da zaista pokažemo da Crna Gora posle svih ovih mjera i pandemije i svega ovoga negdje počinjemo polako da izlazimo i da negdje bude uspješna sezona, a i mi vrlo malo da uspijemo da doprinesemo tome, mi ćemo biti prezadovoljni. I koliko će biti hidroaviona prisutno tokom manifestacije? Pa mi očekujemo 7 do 10 hidroaviona, naravno i drugih letjelica, tu su i žirokopteri uključeni, tu su uključeni i avioni Cessne, tako da će biti to raznolika jedna priča, jako interesantna. Uz ono, naravno, moram ponovo da ponovim da poštujemo mjere i mi moramo mjere poštovati koje je donijelo Ministarstvo zdravlja i uputstva Uprave policije Crne Gore. Da. Siniša, puno hvala. Evo, kao što ste najavili, mi ćemo to medijski ispratiti i nadam se da će naši gledaoci moći da uživaju u svemu onome što ste priredili. Puno hvala što ste bili sa nama. Puno vam hvala na pozivu, prijatnom.